Hey kwakumnandi la TikTok bafowethu engakafika amabhinqa. Hey kwakumnandi bafowethu. Hey manje ke afika amabhinqa. Hawu seku inkulumo mpikiswane manje ongaphansi ongaphezulu. Unyomfekile nje uTikTok manje sesisaba ngisho ukusuza ke phela manje ke asisakwazi ngisho ukusuza manje na TikTok ngoba sesiyasaba. Sekufika amabhinqa. Njalo amabhinqa asuka lapha ku Facebook na ku Facebook kwakuthukwana kwenziwa yonke kuze kuvulwa ama group kuthukwa abaculi kwenziwa yonke inyovadep. Hey ngola uNkulunkulu wami kanti mabhinqa bafowethu sokhula nini thina nathi sike sisidasifika khona kufike kube mnandi bafowethu hayi kusho njalo thina nasifika khona siyanyomfa nje bafowethu akwanisonyomfa kuze ube nini bafowethu asiphucuzekeni bafowethu nathi sikhule nje bafowethu phela sekuyinew generation manje indaba zezimpa iphele nje manje uphilo bafowethu sizwane kube mnandi emahloni kimi anikahleni ngiyanicela bafowethu anike nehlisa umoya hey Isho njalo-ke le nsizwa yakancwane ithi kwaku-right amabhinca angafika ku-TikTok. Ngiyafisa ukuza umbono wakho novo lwakuthi ucabangani ngalamazwi ashiwo le nsizwa ngokufika kwamabhinca ku-TikTok. Sihlangana lapha ku-comment section. Wakhohlwa ucindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.